Nyuma y'urugendo Kigali Doha Casablanca Fes rw'amasaha arenga 24 ikipe y'u Rwanda yageze muri Maroc mu mujyi wa Fes uherereye muri kilometero 180 uvuye mu murwa mukuru Rabat. Ikipe y'u Rwanda yaje ku butumire bwa Maroc yacumbikiye muri hoteli Inyenyeri 5 yakoze imyitozo inshuro imwe rukumbi kuri wa kane mu gitondo mbere yuko ikina umukino nyirizina utangira saa moya za Fes bikaza kuri saa 3 z'ijoro i Kigali. Umutozo w'ikipe y'u Rwanda Stephen Constantine avuga ko nubwo ari umukino wa gicuti icyamuzanye n'abasore be ari ukutsinda. We will worry about our game. Uyu mukino urakomeye kuko tuzi ikipe ya Maroc nk'ikipe ikomeye. Yarayitsinze Benin ibitego 6. Yego si yo kipe turi buhure nayo, ariko tuzi neza ko n'abakinnyi tuza gukina nabo bakina muri shampiyona ikomeye ya Maroc. Gusa turaza gukina ubwitange tumenye neza icyo dushaka. Twaje ha gushaka umusaruro mwiza, ntabwo twaje ha gutsindwa. Kuba ikipe y'u Rwanda iri muri Maroc igizwe n'abakinnyi bakiri batoya badafite inararibonye mpuzamahanga ndetse bamwe muri bo bakaba ari ubwa mbere bagiye mu ikipe y'igihugu, ngo ntabwo ari ikibazo ku ikipe, ahubwo ngo gushaka kwigaragaza kwabo biraza gutuma bitwara neza nk'uko bisobanurwa na kapiteni w'ikipe Ismail Nshuti Namagara uzwi mu Rwanda nka Kodo. Twebwe ubundi imbaraga zacu aho zishingiye nuko dukina nka ekipe, nuko urabona muri no kipe yacu ntabwo tuvuga ngo hari umukinnyi w'umustar urimo. Twese harimo abana benshi bakeneye kumenya, bakeneye guprova. Niyo mpamvu ubona kipe yacu kuyitsinda biba bigoye, kandi niyo twatsinzwe ubona ko hari icyo twashakaga, ariko kuba tuzakina n'ikipe y'abakinnyi bakina ngaha mu gihugu ndumva ni nivo nziza tugiye kwipimira kuko natwe ubundi dukina natwe mu gihugu, nta mukinnyi natwe ukina hanze twazanye. Ikipe ya Maroc igiye gukina n'u Rwanda ihagaze neza muri iyi minsi kuko iheruka gutsinda Chad 3-0 inanyagira Mauritania 5-0 mu mikino ya gicuti. Ariko uyu mukino wa Maroc n'u Rwanda usanze abanyamaroc murara ari nkeya nyuma yaho ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF rifashe icyemezo cyo gukura Maroc mu marushanwa y'igikombe cya Afrika CAN kubera ko icyo gihugu cyanze kuryakira kivuga ko gitinya kwandura indwara ya Ebola. Nubwo ariko yakuwe mu marushanwa ya CAN, ikipe ya Maroc irimo n'ababigize umwuga yakomeje gukina imikino ya gicuti yari yaratangiye aho yarayitsinze Benin ibitego 6-1. Hakaba hatahiwe ikipe yabo ya CHAN igizwe n'abakinnyi bakina mu rugo gusa yakira u Rwanda kuri uyu mugoroba. Aha ni kuri Complexe Sportif de Fes, stade ikipe y'u Rwanda Amavubi igiye gukinaho umukino wayo wa mbere wo gutegura igikombe cya CHAN kizabera mu Rwanda muri 2016, aho umutoza w'ikipe y'igihugu Stephen Constantine avuga yuko yizeye ko muri uwo mwaka uzagera ikipe y'u Rwanda imeze neza ku buryo ishobora gutwara igikombe u Rwanda ruzaba rwakiriye. Theoneste Nisingizwe, Televiziyo y'u Rwanda, Ifes mu gihugu cya Maroc.